প্ৰথমতে আজি আপোনালোক সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আপোনালোকে গম পায়নে আমাৰ ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখন কোনে ডিজাইন কৰিছিল? হয়তো বহুতেই গম নাপায়। আজি সেই ডিজাইনাৰজনৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখন ডিজাইন কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে পিংগালী ভেংকায়া। ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখন ডিজাইন কৰিছে ইমান মহান ব্যক্তি এজনৰ বিষয়ে আজিলৈকে ইমান কোনো আলোচনা হোৱা নাই। পিংগালী ভেংকায়া এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ হোৱাৰ লগতে তেওঁ এজন শিক্ষক আছিল, এজন লেখক আছিল। ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখন তেওঁ বহুতবাৰ ডিজাইন কৰিছিল, কিন্তু যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীক লগ পালে তেতিয়াহে জাতীয় পতাকাখনৰ ডিজাইন ফিক্স কৰিলে। তেওঁৰ এই মহান অৱদানৰ বাবে তেওঁক ভাৰত ৰত্ন উপাধিৰেও সন্মানিত কৰা হৈছিল। আৰু আমি ভাৰতবাসীয়েও তেওঁৰ এই সৃষ্টিক সদায় মনত ৰাখিব লাগে। পিংগালী ভেংকায়াৰ এটা এআইৰে বনোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। मेरा नाम पिंगली वेंकैया है और मैंने ही भारत के झंडे की रचना की थी। मैं एक सैनिक था और हमारे देश के पास कोई झंडा नहीं था, इसलिए मैंने ठान लिया कि भारत के लिए एक ध्वज बनाऊंगा। मैंने पहले सिर्फ 2 ही रंग डाले थे, फिर गांधी जी ने सफेद भी बीच में डालने को कहा। केसरिया रंग साहस का, सफेद शांति का और हरा समृद्धि का प्रतीक है और बीच का अशोक चक्र हमें प्रगति का संदेश देता है। आज मुझे गर्व है, भारत सरकार का हर घर तिरंगा अभियान लोगों को जोड़ रहा है और हर कोई गर्व से तिरंगा फहरा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर आप भी अपने घर तिरंगा फहराएं और इस गौरव के क्षण का हिस्सा बने।